Hi guys, so nani full Richard the blogger uva ningi arita M multimedia. So guys, yeno ni video yorambezi wanga ba mudau LM Athenicity ba mudau LM Athenicity badilanga zwithu zwoṱhe zwa mulayo arali ni tshi kho ṱoḓa maintenance wa vhana rafu tshiṅwe na tshiṅwe tsha mulayo vha natsho thi ni kho ḓo divorce mufumakadzi wanu ndi ḓo posta nomboro dzavho nda nda posta na pamphlet dzavho kha comment section ti ni vha kwami vha ḓo ni thusa guys ti so namusi ro dzhena ngikhothe khothe namusi ingo lenga u dzhena ingo to lenga nga u to ralo ro dzhena nga 10:30 ri tshi dzhena fhaḽani a dzhena muhumbulelwa murena vha vhudzisa muhumbulelwa uri muhumbulelwa zwino bagai vhaimeleli vha u woṱhe muhumbulelwa a sumbedza uri vha kha ḓi ita dzi khophi u bva afho a dzhena vho ṱhingwani vha dzhena vha vhudzisa upfhi bagai vhone vha khou amba uri vho lindela vhone gota hapfhi vha khou ḓa vha nḓilani ndi hezwi vha tshi founelwa vhone gota vha vha khou swika vha tshi swika vhone gota vha dzhena vha khou thoma u amba uri mini vho ḓisa ḽiṅwalo heḽi ḽiṅwalo murena vha vho no ḓilipiwa nga matsheloni ḽa uri vha ḓibvise kha hoyunoni mulandu ha vha u tshi khou sumbedzisa uri reason ya uri murena vha ḓibvise kha hoyu mulandu ndi ya uri a vho ngo tendeliwa jurisdiction a vho ngo tendeliwa uri vha ḓe vha dzhaji a vha na maanḓa a u ḓa u fha khaṱulo kha hounoni mulandu sa vhunga vha vho no ḓibvisa vhone gota vha ḓi sumbedzisa uri mini habe vhone vho no sokou ḓivhuisa nga dza mangovhe ende vhone vha tshi ḓivhuisa nga dza mangovhe zwi vho tonga zwino hezwiḽa mbilelo dze muhumbulela vha nadzo dza uri vhone vha ḓo vha biased mathomoni a vha tshe nazo vho tonga ro no tou ri khandela ro no tou vha ro vhuyelelana ro farelana kana ṱhamusi kha uri muhumbulelo vha tshi humbulela uri vhone vha ḓo vha biased hu uri a si zwone muhumbulelo u kha ḓi vha kha neya ḽa uri vhone vha ḓo vha biased a vha nga mufhi judgment yone o vha bvisa nga May na zwino u kha ḓi ri a vha ṱoḓi kha mulandu wawe mara vho ḓi wana nḓila yo ḓivhuisa a vha khou sumbedzisa uri na zwezwiḽa zwo amba zwo ri vhone ndi uri vhone vha tshi khou ri vhone vha kha civil that's why vho uri muṅwe muthu a dzhadzhe ri khou zwi dzhena hezwo vhone a ri tsha vha ṱoḓa kha kesi yashu a vha tsha ṱoḓea ndi hafha na state vha tshi fhindula vha sumbedzisa uri defense vha khou ḓa na dzi delay tactics ndi uri vha khou ṱoḓa uri heinoni case i songo gwevha a huna na ṅwe mbuno ine vha vha nayo ende heinoni khumbelo ine vha khou i ita vho i ita nga mandi from the bar tshiri from the bar khou amba uri vho i ita u bva hanefhaḽa khothe vha tshi khou toma nga mulomo then namusi vha khou ita nga bambiri mara ndi tshithu tshithihi vho amba zwithu zwithihi zwe vha zwi amba nga mandi zwa ḓa zwa dismissiwa na namusi vha khou dovholosa zwithu zwithihi zwe vha zwi amba havhanoni vha defense vha vha khou sumbedzisa uri hayi ri khou tou tamiseliwa tshifhinga zwavhuḓi vhuḓi ra khou tea u thoma ri khou mitigator na u aggravator ha namba havha ndi uri mini wa gwevhiwa ngo to ralo murena vhone vhane vha tshi fhindula na vhone vha ḓi sumbedzisa uri mini hezwi zwithu na nṋe ndo no ḓi zwi amba kale nga mandi ndo vha ndo no ḓi ṋea nthu ya nga uri ndi khou dismiss heyo application namusi i khou tou dovhololiwa heinoni application hayi ndi hafhaḽani murena vha tshi fha vho defense uri kha vha ye vha fhindule zwo ambiwaho nga state ha defense vha khumbela tshifhinganyana vha thome vha bvele nnḓa na muhumbulelwa vha ye vha thome vha ite khokhasinyana vha ya vha bvela nnḓa vha ambanyana vha dovha vha vhuya vha tshi vhuya vha ḓi sumbedzisa uri vhone vho ima hanefhaḽa uri mini vha khou ṱoḓa uri murena vha ḓibvise murena na vhone vha ḓisa khaṱulo yavho vha ri khaṱulo yavho i kha ḓi vha yeneiḽa ya uri mini mulandu hoyu u khou tea u finaliziwa u khou tea u fhela ha kona u iwa phanḓa kha 2 3 4 and 5 vhone a huna zwo khakhea zwine vha khou ita vha sumbedza uri ḽi pfhi ḽa mbalelo ḽi amba kheḽi vha sumbedzisa uri hezwiḽa zwine ha pfhi vhone a vha na maanḓa jurisdiction ya u nga vha hone kha hoyu mulandu wa count 1 and 2 a si zwone ngauri count 1 and 2 muhumbulela o tou ḓaḓa amba ri mini ene u khou ḓivhona mulandu ende a tshi ḓivhona mulandu nga u tou ralo na khothe nayo ya muvhona mulandu vha ri uya zwavhuḓivhuḓi nga maitele ho vho tea o ri u ḓivhona mulandu a namba a gwevhiwa hanefhaḽa a isa phanḓa 2 3 4 and 5 ono gwevhiwa ndi ngazwo vhone zwe vha vhuisiwa murahu nga judge president uri mini kha vha vhuye vha ḓe vha fhese mushumo wavho vha nga si vha a huna muṅwe muthu ane a nga ḓa dzhadzha zwithu zwine zwo fhelaho ngori count 1 na 2 dza dzo fhela ono tenda mulandu ene muṋe o ḓi tendela vha dovha vha sumbedzisa uri vhone a vha nga ḓi hafhanoni vha ḓa vha amba judgment vha ri nga nḓila ine zwa khou ambiwa ngahothi zwi fanela zwi tshi nga ri nga ri vhone vha nga ḓa vha ḓa vha ri 100 vha vha khou fha tsumbo vha ri u tou fana na state vho mulangaphuma namusi a tori vha ḓa vha ri muthu kha gwevhiwe miṅwaha ya 100 arali case law isa khou ri kha gwevhiwe 100 yedze vhone vha ḓo mu gwevha zwezwiḽa zwine zwa tea u gwevhiwa zwi amba uri ndi vhuḓifhinduleli ha defense uri defense vha ḓe vha ambe mbuno dzavho dza uri mini ri khou ri heiḽa tshigwevho tsho vheiwaho uri a gwevhiwe tshone kha tshi tsele fhasi zwi amba uri vha khou tea u mitigator vha amba uri hu na dzi mbuno khedzi 1 2 3 dza uri mini tshigwevho tshi ile fhasi hu si uri vhone vha ḓibvise vha ri vhone zwi a fana na musi vha ḓibvisa vha tshi gwevha a vha gwevhi nga zwithu zwine zwa tou bva ṱhohoni vha ḓo sedza bugoni u bva nga u ralo
murena vapa va khou sumbisa uri vho pa judgment yavo zwo fhela uri mini vha khou dismiss application yo itiwa namusi vapa vha khou sumbisa uri mini zwi amba uri zwino ri a thoma hana mitigation u tshi thoma mitigation hu tea u takuwa defense vha ambelele muhumbulelo uri vha khou ri a songo fhiwa tshigwevho tshilapfu nga nṱhani ha uri mini hayi ndi fhaḽa defense vha humbela uri vhone vha khumbela uri vha thome vha fhiwe tshifhinga vha ye vha ite dzibammbiri dzavho vha thepe dzibammbiri dzavho vha fhedze vha ite print out vha khou nyago ita leave to appeal zwi amba zwa uri mini ri ḓo zwi vhona ri tshi vhuya nga ngomu uri mini leave to appeal yavho i khou to itisa hani zwi amba uri u khou yo aphila nṱhangei na to the higher court kana ri ḓo fhedzisela o itiwa mitigation namusi na ri ḓo zwi vhona ri tshi vhuya hezwo nga 2 guys bye.